Neweregero bwoko mutegeri Umiru TV nwethire tore na kagita gake kana nkoro kino itetana mbere na gukenera mibango amona ipindi bya Meru TV nkokwatogani twithiro tugitegera manto kathomba urajethero jagitinda ndene ya handi chetu ishigo bunge County na nkoroki ndene ya Nthiguru yonthe ya Kenya na kinya ome ya Nthiguru na arandiki beto ba nteto bethire tabakithiruka gutigira no kwamukira nteto ora chikurikia na gutukinyira ritorakwa bambitaga Dennis Mutuma kugwatogeni kire nteto Meru TV ogoro. Tuambirie na ripoti ndene ya gicigo Bukana ntere cha Igembe aria akari ba ntere cha Kirangondu ndene ya Igembe Centro abathoko ya KK nibonenie kurega kunganiro kwao nontu ba uritinguge bo admin wa nteriti cha KK bari tizaza kagita na karia muthenya jonarua gavana wa Meru Kaira Mwangaza ethirwe agikinya ntere cha Igembe North arana ndipo oreti otongeria bo county gutigira niba gutegera uritinguge bo admin ujo nikenda bagethro na mbere kana bageta na mbere bagitetheka manto jara pethiro tabakimeneria ni amwe na thina cheruko ndene ya thoko eje igintogera bugete gitumite bakethro batekomba kurita biashara ciao uria chikubatara murethi waba nore na ripoti hizi na njira entariro akari na tori bakuma KK ndene ya Kirangondu Igembe Centro nibo magarite na guteta ni untu ba market yao iria bakuga negitita ruko na rukojura na kuri na ugua bakugwatwa kinya ne mirimo ya ruko ya kipindupindu ruo tukoya kwa tiko lora no ntombi mirimo yonde twethira na tutene nye kwa no ntobalo tolorego mirimo yonde kumanila cia rukwene kina ciora bimutie bikario bitetwa renge kake ingawa wa turiariria utheru kwithirwa kuri no utheru iko kinyo kwina kwithore karibu na Murungu thai turiolelia kitwana tukona tuonde tumiania teriara isoba cioro eriara all types of deadness ni arasire na kuri twika tona tu twina atari nene muno nto tona tomba kwa tikolera na mirimo mingi muno nto ambere no nto korea tafadhali kato request Ministry of Health tafadhali tuthiulungire Kirangondu wandi tafadhali kato kuromba nete yoke nene kabisa batu atukwa ki town yetu KK twina thina twimia nyala mine toka uma lamine maraya kujura KK jaka ura ngegoro cietu tutumite no nto batu gotesa kiurete KK akaliba bakiaria ni bugite ati administrator witharwa gicigone giki kia Kirangondu nethiritwo ati kurita ngugiura kwagirite nuntu bo kwithura thoko iji rukorwa inaru kirori gia kwagira ruko gitioneka ku kweji thoko ne twarikire wakerwa ni mwesimu wa Ngabana Munya nere woko ado tonya tweterete kaite kubwithira finishing ni mirango yaigirwe ni meberathi yaitire ni rukoro yorikono kioro ni buko kioro antu bakwelo mwangatha yokenda kioro batu nonga ukamia mwari no kana ukamia barabarene kitha kombikana bia tukoromba Ngabana twetie maandamano na tutete maandamano tuwekera thirikari tukwera kuma national government mwanga county government na maandamano yakethwa yakiusisa Kirangondu masongolota blockation okologera security twa itende na KK market na ndini bolitie ngavana wa Meru nikenda komba kuthamia administrator ojo nikenda bakomba kuthobe na thiri na baletero mtura ukumba kurita ngugi ndene ya Kirangondu kana iromba rietu turi antu ba Kirangondu atutire muntu yo wetwa one administrator ndene ya Kirangondu nonto ateyire kweya na ulone ngwire utengwe autoritira Kirangondu tafadhali tuthikirire ni rombe rietu ngoya murithi wa banki reporter Meru TV ku majamirigone ya Igembe KK Tegera manto zotongeria bo county namba 12 ni county ya Meru ni ati MC wadi ya Kithe urawezekene Tamwenda Ithili na shumirite na kumeneria governor wa county ya Meru Kaira Mwangaza nikela Ithili augete governor Kawira nethiritwe agitumira obici ya buthuku na nkoroki utumira mbecha cia mwingi na njira ireto kubatara akiaria Ithili na augete ati governor Kawira no ithiritwa agitongeria kiri kuweza na nkukumo uria ni giutati na watho ni arana ndia kiaria augete kinyinyuma ya mbunge ya MC na mbunge ya county ya Meru gukurukia budgeti governor Kawira nethirite akimebangurania
nawe mwenda ithire MCA wa Kithi na ataririte ura Kawira Mwangaza ethirite akinenkaira bamwe ba MCAs mbeca nikenda bamugwata mbaru ni araugite kagita kamuswanda jo kumweberia gitine na ethaira akinenkanira nkurukie milioni 5 na kinya nande nethirite agitaira MCAs baba milioni 3 na kinya nkuruki kuga baraba kumugwata mbaru ja MCAs nibo akandarathi ba ingugi cha county iji MCA twarere mbeca cha Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza abwitira milioni 3 akwirira milioni 3 kenda wito mukaria itwarere kuma iri 5 itara impeachment. After impeachment no atwitira mbeca milioni 3 itwarea. Number 2 okarwa iyo karite ngwechi yaku ira ngwechi yaku karite ira ngwechi yaku ikiri anto baku dendo obura babu amero potathurire contractors in the county assembly bothurire members ba okari interest yenu no ndwendera oni ngerwa ira ngwechi yaku karite ngoite kamata wana kithati mbiro ira ngwechi yaku karite mbeta mbaye contractor then mumero atona ngwe standard mumero atona kintu ikia so ibontu kwenda obura bura amero bo salute county assembly mero no ndo bakuru amaimara bakawa batikwenda mantu ya wita onka batikwana mantu ya kwa contractors the 47 ibarete kwa contractors nkuruki mutongeria ujo na kuga kinya mirandi yonthe Kawira Mwangaza agwitanio maturene te yawe indi ni MCAs pa county ya Meru bara bamikire na kumikurukia kirimba njeti othe muntu oburite kuwini credit Kawira ya na ukua ngathithia barabara ngathithia tenda Meru bamenya ikiagutha TMCA othe barabara ikinya mashinani MCA uo okunwa wikirite mbeca ki basari ke budget no agishita barabara ni kuthithwa nkuruki mutongeria ujo na kuga Kawira arita mashinani kwinyangia mbeca cia mwingi ondire kinyaregete kuandika bamwe bariti ngugi thirikari-ini iji kwina basari umbire ni ngavana uri kubona tubariri no wanire ambasari na ari gwakwa no wanire ambasari ntukwire are akithega ntukwitwa ntipa uti muntu wanire ambasari so Kawira tutuira kubwitha sarakazi kwenda utumira Meru theri na getha iwe njibel every meeting otemo jamani otewonde atutumira 500,000 and above no ntobambi ngari wikora mauta allowances nambi over 500,000 every ward watala i million 22 na 500,000 million 22 na 500,000 no kureduce wage bill na nyoga uru imbiwete kuthithia no mbeca bazari chuma office-ine yeta direct ke masukuru cheki ka umo office-ine yeta direct ke machukuru na ito parent na ro gwe bazari kwayana na kuringa siasa chio theri igwenyange ntobia Meru na ibu kwenda Meru bona sense ya muntu okwenyange mbeca cia Meru na ibyo tukuthetera akirikirie mutongeria ujo na kuga kinya nyuma yao gukurukia itemized budget Kawira Mwangaza nethirite akimigarura ura ni giuta tena watho na Kawira nwena kwenda utaura intobi chinge bira byonthe twikirite ki budget arenda witaita for example ya wondi ne kwa mbeca ndaikirite cia kina mama cio baura matangi 3 million cia kura matangi 1000 ya CBOs ndronere the other day mbeca matangi aragwa na kura imatangi 478 ndenda kuria mumeru ri wina uri mbire kethira 3 million chomba kura tutangi tuto 210 liters tutangi 478 ndambachetete at least paura tutangi 1000 na mbeca chia 3000 per tank ngome tangi rimwe around 1800 kana 2000 lakini reto kuluka 2000 lakini ndambaje no tumbije thirikari no kaba ichwira ke kureo kauatire 3 million ura matangi ngiri imwe kina mama beta baigiro no ndoinda ba promise ite na ibandombe na ibambirite na ndawa nkabekira ke budget like the previous year lakini Kawira na kwanda wita matangi 522 nayo bare na bathithia manto yangi so ndenda kwira Meru still no katungangene tubukariri into nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Toketa na mbele na ripoti yetu ni ati Pastor Urewije Kene Tarukunga wa kanisa ya New Apostolic Churches in Kenya
akiaria na metha yetu ya nteto kuma Ntereche Kimikinduri ndene yatiganie Central nethirito kiuga bota kanisa bari na wirigiro bubunene na nguruki gwetera uria koti kethiro kigita igamba ria kotini igamba ria rigi kugitwa ntariki 14 mweri jwa 3 iria gutigira iri gutegera utongeria bo county ya Meru uria bukaziro bugitana mbere kuringana na Pastor Okonga augete ati governor county ya Meru Kawira Mwangaza nethirito akionania kuramo gwitera Ameru Ngugi na nkuriki kuremwa kureta atongeria bonthe amwe kagitene okau Pastor Okonga na ugete ati kwethirwo governor Kawira Mwangaza ageta na mbere na gutongeria county ya Meru ta governor bota kanisa bageta na mbere na gusheberia na kana bakethirwo bakireka kugwata mbaru otongeria bakireka kugwata mbaru thirikari ire iri wathanine kagitene gaka ire tongeretwe ni Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki. Na nio tukwenda kwira president wetu wa Kenya William Samoei Ruto tukweya narua na tumwira tukaria athinjiri ba Mulungu antu betu impeachment ituonere Gachagua igita seneti na iri gwita Gachagua ikuthigia kuimpeachwa areta kotini after kiumia kimwe Gachagua arana ari kwana arauma oreta koti na igwita koti nio yamba rira thirire riraita o president wetu wa Kenya itikatu kwenda kuria kiuria atiri utibu kumbigigia kwithira mwe corruption nkaufu mangaba na Kawira Mwangaza tariki ira twirite ringi tariki 14 mweri yue 3 tukenda tuenda kumenya ongo Kawira kaukurema kana Kawira gakwendiru bwina cio noe kana Kawira ni utumira Meru ra kutiagirite nondu batu tukaria ya akariba Meru itwibe tubuthu kukurukia kithimi na itukwira MCA betu barwa meura barwa mimara barwa mekipete bari na wananchi nondu turiamwe nabo na no tuito kumenya seneti ni endelea na mwakuru na makosa utwenda kuria thirikari ya Kenya tabadhali tariki 14 kuke utwiga kwendiru ingira rikia puya antu ba Meru kinya batu ya benjeri tukaruta msimamo wa mwana antu ba county ya Meru na nikaboke ya kwithira Gachagua akengwa nane na kiumia kimwe na Kawira ari emeri 3 achoke ongele yungi yumwe achoke ongele yungi antu betu tutetitora kuagirite. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu ya nchi yetu ya Kenya tarehe 14 mwezi wa 3 kama vile tulisikia tunakuomba kwa heshima kuu rais wetu wa nchi pamoja na deputy bwana Kindiki mtuondolee aibu katika nchi katika kaunti ya Meru kwa sababu kaunti ya Meru imeharibika. Tano chia anabari ni cionekene gwita na mbere ntere mwanya cia county ya Meru ni untu burana ndipo tumitea kurubanjuri ncheke ndene ya county hizi egutigira ne bagutonyera na kugwata mbaru ndoa ya kuthiria ntano cia anabari ndene ya county ya Meru bakiaria akuruba babanjuri ncheke ne barombete ndoa ngichonde cia ukaria bario machibu na nini ba machibu gutigira ne bakuthiuruka na kujukiria itagarire kiwatho antu bara bonde bagwitithia na mbere makarika jaja nkoroki njuri nchekene baugete ati bagatigira ne bagutegera kuthoja na gwikira kana gutigira ne bakurita mauritani kiri antu bonde ne kenda kuthiria mantu zegie ntano cia anabari muno ndene ya county ya Meru na nkoroki ndene ya Matura rutano iroreta kinyagi ku na ntano cia anabari ni cethirite Kenyangi muno anaba baingi bari nteriji na ende kuringana no sonkoni no kuonekana ati ntere cia Meru ntano ino ciendelete kuthithika kuntu ku na untubu ni bocokia kinya nthi na nyuma KFGM ire tumite twithira turi antu ku ya narua Meru County to 18.7% ire kurukite the national indicator against 15% at the national level. Kwa hivyo yetwira Meru County bando are no bagweta atia no bagutano ho tumbotethania tukeya twinthe twi community tukeya tukaua tukureana na ntano kuma ngekuru kuma akuru kuma nthaka kuma twana rutano rutina maana thaibura bwina maana ikithomo na itwithirite twina cases kinya imbingi okura kwingi watiri matwana itutano kinya tunini reto aciaro woreo so itukuria professionals but wati ku safeguard maisha ya twana twetu totwali
ende ontobotomete anti FDM kana barabara yana ntano ciana bari bawatanirite na kurubanjuri Emero bawite oma mantu yano yendelete na riu ende akurubanjuri bakiwa bo bakomba kwithira bakiciumia kenda kuthina ntano iciari twithirite tukiarira cia kurubanjuri twibere ibatu wate njara ibatu wate mbaru kenda tumba kutethia ana betu nontu ntura yetu ya Meru ni sokete na nyuma Embe ire sokete na nyuma nontu ba mantu yatu kilukitie mbere imantu yatu mbo tutethia ya ntano. Niko na furaha kwa sababu kwa ile maongezi ambayo tumekuwa nayo siku ya leo, wazee wanakataa kwamba ukeketaji ikiwe kwamba ni mila ambayo ni potofu, mila ambayo imepitwa na wakati, na inabidi sasa sisi zote tuweze kuachana na hiyo mila ambayo imepitwa na wakati. Akurubanjuri kuma ruare bakajukia tua era bajukirie 1954 kuira areba tano bakajukia tue tukajukia tue nene nonto kwithirwa areba utanwa no te atue kujukua muno ni administration na ndino tukuona mantu ya ukurukithia tukuona twingirie ture akurura kira twagwatana akuruba empowered nikenda tukera antu betu uria tukuthukia ana betu itugwiritwe akuru betu batwitikiria nontu mantu jara bagita ya tiuro theri na tuona tukiakuthia declaration bakeya kithai kulani muntu ora support tano ciari declaration ate muntu muka kana nto murume uroka watikana itana mwana omwari ya community batu to muruma ya community batu tutethira twina uciano nwe alio ntuku ya ruyu kwina kiomano kinene kikonie kurwa na andu eri ntano ciana bari nterese maili ithatu ende akuru ba Banjuri Ncheke nibokirite na otolera kiara muno atongorie bokarie bareo masibo na nini wa masibo bakiwa kaita karamu twa watu atanite mwana omwari atethera kikiru matalia me ya kiwatho ende ndap kukumekinya antu baba ingi muno anthu batekwenda kumbona nuntu wona obisi yetu cia thirikari weta machibu yara maingi yanenkairwo mbeca baetikiria kwatananwa na nyo yetakiri we atikwira netikirite lakini ethero akimenya batu tweta twi champions kana activist yontumia mana activist weta wata muntu waikia kwa borisi kinya bweta araita arite itundu biawe na nenkana na uyo teke nkonenkanira nara nkona wa ombicha na kwatuka ntiona wonthikira kesi eu ikamila milwa muntu ora ku reportete ukiya kuona ainyumeku ka gutisia kinya maisha kwa tukua akuru tukaingilia na to ingilia muankane ndeko kethra nikato ende ko borithi ne akethra ne biachara bakoyukia no ntote mwana omwe wate kana kono Meru aita kotini tuiba no kuri kotini awati atani kana mucheru atanete ekakwona thirikari ne ata thirikari yomba kwithura ekira mantu uyo kiona utekesi no mweta kotini na iba gwatawa tontu ne aere biashara ya preserve ma chief na ndikinya akuru bakagwata kana activists bakagwata mantu ya tiona right ndene koti cietu ira biashara ko ndu tukuwa nayo barita ngugi akuru bagutonya na ngugi tukarwa nio na thirikari no bwithiro bwe tayari ku facilitate ya akuru Banjuri Ncheke. Mara mingi wakati wale ambao wanaitwa perpetrators, wale ambao wamefanya kosa la FGM wakipelekwa kotini ama wakikamatwa, tunakuanga na shida moja ya kwamba ile ambao tunaita evidence ama witnesses, wale ambao wanapaswa kutoa taarifa ama kuandika taarifa kuhusu hilo tendo la ukeketaji wao wanakosekana, kwa sababu jamii kwa ujumla haijakubali kwamba ukeketaji unadhuru afya na vile vile sasa ni kinyume ya sheria. Kiripotera Meru TV kumembe mbita mukiri onkonja Kerekana na ripoti hiyo yegie kuthiria ntano cia ndani ya kaunti ya Meru
twerekere monka gicigo bunge kia Bore aria akariba location ijikene takithima iria rindene ya wadi ya Kirunari nibonekene kugunika nyuma ya bokwirikana nyuma nteriji kurekana gukethero kugia kwa cukuru enjeru ya primary uringana na kariba baba ugete kwa kagita gakaraza nande bethru tobakithangika na nkoroki ana banteriji kwethro bageta kuraja sana nikenda bakethro bakigunika na manto ceki kithomo bakiare kagita na karia bakwegera na nkoroki kutheria mundajira jo kwerekana nyo cukuru eje ikethro igiakwa antwara gukare kinyana mabitha kuma obisi ya mujumbe wa Bore na nkoroki mabitha thirikari ya county akari baba nandi ni barombete anto bange bonde bawendi wega na nkoroki atongere bange gutigira ni bako bagwa tambaru nikenda cukuru eje ikethro igiakwa na mpwe na ana banterizi bakethra bakigunekana kithomo taana beshigo bunge binge ndene county ya Meru na nkoroki ndene ya Nthiguru ya Kenya. Cukuru ije kithima na tukujita gucemania tukiria kieni kiayo icukuru tuchwete gitarira aja mono lakini thai tucokia nkatho no tukuona kamweke kakwithwa twina cukuru na ana betu na ndikyo tukuga bakathoma kwi actually batu twe akariba ntureje turiga moto ire tugutumira ni operation soma nyumbani ikuga ana betu ibeje akwibatige gutumira ngarama ya mwana ure ECD kwethwa agitumira shilingi 50 kendeta cukuru ile chikuraja. The entire Kithima location wote public school, wote public primary school, wote public secondary school na wote any public health facility. Kuna itu no batu bona mono na Kithima location is na 3860 households. So now you know we imagine households you on the 3860 ana bau bonde batina school we wita. Cukuru ya primary ile gukwina atwi ile uterwa Isiolo itayalsa na ilikagataria na kou batu turi atongeria tugite tugwatanire ri kieni kioneka tugwatanire tucwandu bawendi bobwega amwe na aturi tumbe gwaka cukuru ije kagita akuira kumbikika tutingania mbeca twe nundongara mera tukugita kinya mwana agita kinya ciro doikagia itukagia kairi chokire mheshimiwa Rendikiri nkatho muno mheshimiwa Rendikiri na pledge te gututethia gwaka cukuru ije Rendikiri through cha CDF na ugetaga atwakira irasi bionthe na administration block na akeja kuthithia ground breaking o mweri jwa ire mwaka 2025 class KCD iturombete gwakirwo irasi bia ECD county government itwari public participation aro akirua na atweterete kuigwa nae ketho tugakirwa class lakini we are very much hopeful no tuitukuona kwena nia njega kwena good political will from our governor and the county government ituko hope na itugakirwa irasi nya tristo biere baka twambira irasi biere bia ECD betho batutethetie muno na inyanto bange bonde well wishers njoni tugwatanire ke murandi jojo no twate umenye twakurie kithomo ndene ntureji umenyana baba gakura na inya insecurity ikanyia na tumenye tukomba gukida mugongo jwetu na kiu ikyo kwamba kuthiria umaskini onare tukuwa maskini onare tukuwa ngatu akirwa barabara we kwetho ana betu batithoma batumba gwitithiria kugura ngari baitithire ki barabara iu onare tukuwa ituretero investors beja barugura makampuni ya kuthia mantu manene ana betu barega kuthoma batithirwa be qualified gwitangwe kampuni iu kuna ndi tukuwa ibwega itugwatane njara ate mheshimiwa wake tukuromba nya county governor tukuromba nya women lab tukuromba nya MCA na aturi na chore barabo ne bare akwena bagotwe atutethie gwaka cukuru iji kenda ikombokara bwega tucokia nkatho ni untu bantu baraba children eja gikundi kiu kia location development committee tutongeretwi ma chief jetu chief na sub chief kwithirwa nandi tukomba gutongeria jamii yetu nikenda tukethwa tukireta maendeleo akwi na kariba Kithima location na itukugwirwa ni untu tayari itukuona kwina matunda tomba kwambiria kuona kira kwakira tongire thirikari ibatwekire inya buru batutethie ura kumbika cukuru batwakira ura kumbika kinya tukomba kinya mwanga yotete January ra kinya kira spapu geta ngotekiana batura nuntu kinya tu population barageta kuingia na nuntu ba cukuru kuro goria ngeta na awata na nto ba ukemona kuraja kwa ngona cukuru kore weretete kinya population yetu amba kuingia mono na ndi kulinga no ejaja. Tukiuma kaunti ya Meru turinge kataro getu mweko twerekere monkante ere chedra kanithi ni aramu jumbe
wa gicigo bunge kia Chuka igamba ng'ombe no rawicigene ta Patrick Munene namberitie mubango jo gutigira na gucira mbeu mbithi ndene gicigo bunge giki kubacira ngugi ome ya ndigoro ya Kenya. Akiaria Patrick Munene na ugete bubu kana yeze nenzira mwa gutigira mbeu mbithi baraba ingende ne gicigo bunge kiawe ni baguchi gwatira ngugi ni kenda bagetithia na mbere muturerezo hao uria kukubatara. Akiaria kagite ne gako rukuria murandi jojo ndene ya cukuru ya Chuka Technical. Munene na ugete ati agatigira gutena wagi bwangugi burabwitete na mbere kuona kana bukiongereka nterizi agitene kare arombete kinya tongeria bange gutigira ne bagutetheria mbeu mbithi kuigwatira ngugi ka kuigwatira twanya mwanya tongugi nikenda bakethero kinya bagiciukiria kiri muturire. Ihede njira imwe ya gutigira mbeu mbithi ndeni ya gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe bakuona wira mubunge wa gicigo mbunge giki Patrick Munene nambiritie mubango wa gucwira mbeu mbithi wira nthiguru cianja mubango ro kumenyekana ta kazi majuu programu mubango rachuruguritie muthenya wa imunthi ndeni ya cukuru ya Chuka Technical College na kuji wa imagana ma mbeu mbithi kugeria mbati yago ya kuona wira nthiguru cianja. Na ndio maana tumewaita hapa, so mimi nataka kuadvise na nimefurahi sana na hii constituency. Anangita na nonata kama utegacha na aliga kwanto magacha kweli. Kwa huko muli serious ni wewe kuoneka. Boka ndio ipatikani. Na watu wetu hakuna kitu mzuri kama kugain your salary in foreign currency. Kwa zile nchi ambazo pesa yao iko na value. Nunto ulipa kwa tunini na value, wacha na ukachita principal oralia na chuti. Na tukase dia recruitment nyingi nuntu antometu ndi mwire I've seen this thing na antu ni magutetheka na magatethia misi yao na magetethia. Aga Patrick Munene akiuga kagita gaka kampuni mbinge nthiguru niti kwandika antu barabari na maratati hende chiri andika antu baraba kumenya buraba kurutha. Si watu wengi wanaajiri makaratasi, ni ukweli wanataka uko na certificate ya wiring, uko na plumber, uko na nini, lakini most countries what they want is a disparate person. Unaweza ona kuna mtu atatoka hapa na degree ya electrical, mwingine atoke na degree ya mason aende Dubai. Mwingine aende akiwa casual. Yule ataenda akiwa casual within 6 months amefanywa manager kwa sababu ya discipline na tabia. Kiatho nigike Patrick Munene natangachite kiri mieri yeri yeyite contractor wa gwikira barabara ya cukuru ino rami ukegwa kwambiria wira keingo kurugura cukuru ino na alito kwigagwa batare na thina kuthi cukuru. A college principal I promised you under this government principal in the next 2 months hapa mutakuwa na contract wa rami na hii lami lazima iwekwe mpaka iende Kamuteria. Hii hostel lazima tujenge na we are doing an hostel for 1.4 billion in this college. Hata tulikuwa tumepeana lakini tukaona yule contractor alikuwa amepata ana capacity sana because he has been able to raise a performance board for a whole month. So we have agreed with the PS Inga, we cancel that contract and get another contractor who has capacity. Kagitani wakupa tunanenkerete mwalimu Munene cheki ya shilingi milioni 1,720 ya mbasari chiali tweganira 75 baraba oyuriria kirimbasari chia CDF. Leo tuko na basari yenu ya 1.7 million Kenya shillings. Shule moja peke yake tuko na basari ya 1.7 million. Shule moja Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Tiu ya murimi wa mbogo ndene ya gicigo bunge gia Chuka igamba ng'ombe twerekere munkantere Tharaka ndene o county o yu ya Tharaka Nithi aria mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna ethiritwe akithingatira ripoti yegie muntu ujikene ta George Mwabu uria ni mwerekeria munene wa mubango ujikene ta Tharaka Children Welfare na uria ethiritwe akiromba akariba nterizi gutigira ni bakugwata na nkuruki kuigika ari barabonde bakwethira bakigia iu bari banini na gutigira ari baba nyuma bakwethira bakithari monana ni bagucoka cukuru gwetana mbere na mathomo jao. Akiaria George Mwabu na ethiritwe akiromba na kuga ati nikenda gutetheria ari baba ikibatere kuthira kuna ngwataniro gatigati ga kari atongeri na kinyanto bonde nikenda mware ona kana mwana baba bona iu bari banini bari cukuru bare batekethira bakireka na cukuru na nyumene bagetana mbere na mathomo jao nikenda bagaitethia kiri muturire uzo ni ugukari.
Karen George Mwaburi director wa Tharaka Children Welfare Program gita na njira ya kubathomithia kwithirwo makarika maingi mana baingi bethiretwo bakithomithia bota shiriki bara banengeretwo ana bari misi bakiaga burugu irigiro kiri muturire. Ntumwa yakwa era ndini okiri achiari na mugongo wetu wa Tharaka na bara bangi bakumbigwa nati nontu babura magita machinjitie tutethia na betu kuthoma mwana bari kugenda kana kugia mwana